Masunor, nagpakita ray si Jesus sa rahuanidang disipulos habang nagbabakta sa buker, pero yabot kag ida hitsura. Ag pagkakita ninra sa ida ay nagbalik sinra sa Jerusalem ag inguma ra sa inra mga kaibahan kag inra nakita, pero waya ra sinra gipatihi. Pagkatapos, nagpakita ray si Jesus sa ida 11 apostoles habang sinra ay nagkakaon. Sinra ay ida ging bisayahan dahil sa katugasan it inra tagipusoon. Komo waya ninra gipatihi kag mga ingsiling it mga nakakita sa ida nak nabanhaw sida. Libot kamo sa bug-os na kalibutan, ag ibantala kag maadong balita sa tanang katawuhan. Kung sinuman kag magtuo ag magpabautismo ay maluluwas. Pero kag indi magtuo ay aparusahan it Dios sa adlaw it ida huling paghusgar sa tawo. Pagkatapos it pagbisaya it Ginoong Hesus sa inra, gingriyasida it Dios sa langit. Aghadtos sida nag-ingkor sa bandang tuo it Dios. Ag nagpanglibutan kaling mga apostoles ag nagpangwali aber reeng lugar nakinra mapagtuan. Ag sinra ay ging bubuligan it Ginoo. Ag ida ging pamatuoran kag inra mensahe parayan sa mga milagrong inra inghuman. Dayawon kag Dios.